Ka All Indian Trinamool Congress Meghalaya menta ka arkhunda tere gunailar kalapriang buram ya arphulangut kinong yalam na ki party bapher kentup na ka UDP BJP khnam bat kiwei ki balawan penyeso yaladi sya ka party TMC layo ban priang buram ya kini ka arphulangut na ka kertong jongga North Shillong constituency ka kong LG Warenja kinong yalam ki rekhot ka TMC lembat kiwei habaklen hakani ka jingpriang buram u vice president ka TMC u ba James Lingdo ulong makini ki balawan penyeso sya ka party menta ki deitang kinong yalam bat nadu menta kila long try hakani ka party ukerman makjingwan penyeso jong kini sya ka party kinyo banya try lang bat ban beteng ya kikam nakapor sya kapor ha ka jo kapor layo ruban priang ya ki hinrungut ki bom chutre ban thap vote ha kinu ki party henrei menta ka kinti kilawan ban penyeso yala de sya kani ka party TMC penyeso jong South Santali Political Party members kitaru ibri ba laki kidon ala ka jong ka position kum na ka BJP iba Gil na ka Congress iba James iba Andrew iba Vicky iba Mickey na ka Knam bat ibaro na ka UDP bat ibaro kibalayawan banya join lang kini ki atho laingot ibara join hagani kasni nga priang buram haga keteng jo ka Meghalaya Pradesh Trinamool Congress yapi baro sya kani ka party ka jongi bangi nyatrelang long try kani ka party pilaya sign ki enrollment form long try ngindang yan beteng nya ki kam nakapor sa kapor batru kadang kenu kejing bamsu tu kajampi habru kedan kani ka party so bhawan panyakendo yingi nganak pensai susu at kawai ka bangakwa ban ong papilaya joining ni party tong nya trestam. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.